Let's iwashi dzamahungu ya SABC 2 kusuka Studio 10 Auckland Park. Hi lawa la ya rangeke emahlweni madambu lawa. Varhangeri va matiko ya misava va tsundzuka Pope Francis tanihi loyi a rhandza ku rhula na ntwela vusiwana. Tinhlayo ti komba ku enhla ka inflation leswi nga hungu ra kahle eka vaxavi hi ku angarhela. Kasi eka mitlangu, President wa CAF Patrice Motsepe uri u tshemba leswaku swipano swa matiko ya Afrika swi ta amukeriwa hi malwandla eka mphikizano wa 2026 World Cup eAmerika. Baka hina intsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 riperile. Marungulo ya ku chavelela ya emahlweni endzhaku ka rifu ra mfundhisinkulu wa kereke ya Roma Pope Francis. Bunyingi bya varhangeri va n'wi hlamusela tanihi murhangeri loyi a ri na rirhandzu, ntwela vusiwana ni ku phalala lava nga swela. Tikereke to hlaya emisaveni hinkwayo va vile na swikhongelo swo xixima mfundhisi. Nkosi wa Pope Francis wu ta khomeriwa eSt Peter's Square laha ku languteriwaka nhlayo ya le henhla ya varhangeri va matiko ya misava. Matiko ya misava ya tsundzuka mufundhisinkulu Francis. Vapfhumba va khitikanile va ya eSt Peter's Basilica ku ya vona ro hetelela Bishop wa le Rome loko ka ha ri ku lulamisiwa ntirho ya n'wi lahla emaheleni ya vhiki leri. And we were meant to have an audience with him today, and we will do, but not in the way that we expected. La Afrika-Dzonga swirho swa kereke ya Cathedral of Christ the King a swi hlengeletanile exivindzini xa doroba ra Joni ku tsundzuka no xixima mufundhisinkulu. Mavandla yan'wana tipolitiki a ha ri xiphemu xa ntirho. Is what we call a leader with a revolutionary spiritual enforcement. And Pope Francis was a bridge builder. Pope Francis was somebody who defied dogma. The legacy of Pope Francis was to ensure that the excluded are included. He lived by the mantra that and that is of critical importance, obviously, to ensure that the faithful across the world find themselves adequately represented. This is a somber moment, but also a time to reflect on what Pope Francis stood for, the issues of social justice, the issues of humanity, the issues of being tolerant to diversity. Kasi khale ka President wa Afrika-Dzonga Thabo Mbeki u dumizele mufi u nge hlamusela tanihi munhu loyi a nga seketela Afrika-Dzonga hi nkarhi lowu a ri lwisana na xihlawuhlawu. Laha kaya Pope Francis u hlamuseriwe tanihi loyi a ri xikombiso xa vumunhu mayelana na vutinyiketeri byakwe eka ku tisa kurhula na vululami. Vakhongeri na vahlonipheki va hlengeletanile eJoni eka xikhongelo xa ku tsundzuka Pope Francis loyi a nga lova hi Musumbunuko a ri na 80 wa malembe. Swirho swa kereke ya Roman Catholic va te hi xitalo ku ta xixima mufi Pope Francis. Pope Francis u love endzhaku ka vuvabyi byo oma swirho xikan'we na byambilu leswi nga vangiwa hi pneumonia. Loko a nga siya eRome, Archbishop wa rhavi ra kereke liya laha Joni Cardinal Stephen Breslin u xixime mufi Pope. We remember him not merely as a pontiff, but as a man who lived and died as a humble disciple of Christ. We are deeply grateful to God for having given us such a strong, deeply spiritual leader, a man rooted in the teachings of Jesus Christ, grounded in the gospel. His death came a day after he once again urged the world to seek peace, a fitting final public message for a man whose papacy was defined by his tireless call to return to our humanity. Vakereki va konzelele maxelo ya xirhami ku ya tsundzuka Pope Francis. We've got mixed feelings about the passing of our Pope because, you know, death is something that is terrible and we are not used to it. But at the same time, we are happy that Pope has now rested. It's a great loss for us as church. The church is mourning because he was a great man. There's a lot of implements which he did in the church, which are so quite cool in the church. Rifu ra Pope Francis ri tisa xivutiso xa leswaku xana i mani a nga ta siva xivandla xa yena loyi a nga na matikhomelo na matirhelo yo fana na ya yena. Vafundhisi va kereke leyi laha Afrika-Dzonga va vula leswaku munhu loyi a nga ta thoriwa ka xivandla lexi ku ta va nkateko ekerekeni leyi. Pope John Paul II was a man very much of his time.
he taught what we should believe. Pope Benedict followed him, a completely different character, and his whole thrust is, why do we believe it? Pope Francis was another pope who came following Benedict and said, how do we believe? How do we live our faith? Pope Francis ukombele kulahlwa eSt Mary Major Basilica kungari eSt Peter's Basilica eRome tanihi laha a swi endlisiwa xiswona. Wu tlhela kombela ku lahlwa hi bokisi ra ntolovelo ku hambuka eka ndhavuko wa Xiroma wa ku lahla hi bokisi ra ku bangiseriwa hi tileyara tinharhu. Inflation yi hungutekile n'hwetini Nyankulu leswi rhulaka mpingo wa ku durha ka switirhisiwa eka maAfrika-Dzonga. Va hofisi ya tinhlayo ya Afrika-Dzonga Stats SA va ri nxavo wa switirhisiwa swa mani na mani wu ye ehansi hi 2.7% hi Nyenyankulu loko hi pimanisa na n'hweti leyi fanaka N'waxemu. Leswi susumeta ku enhla ka inflation ya xiyenge xa tindlu, swakudya, swakunwa, mavhengele ya ku phamela swakudya na tindhawu ta byetlelo. Minxavo ya switirhisiwa leyi tivekaka tanihi consumer inflation yi chikile ero sungula eka tin'hweti ta ntlhanu yi va eka 2.7%, leyi i nhlayo ya le hansi eka malembe ya ntlhanu. Minxavo ya switirhisiwa yi ve hansi eka mpimo lowu banginkulu a yi wu vekile wa 3% ku fika eka 6%. Nxavo wa swakudya wu ye ehansi hi 2.2%. Ku cinca lokukulu loku nga va kona eka mihandzu, timanga, swin'we swo hisa ni mixaka yin'wana ya nyama. Patrick Kale wa hofisi ya Stats SA u ri ku chika ka minxavo yi ve kona hi mhaka ku chika ka petrol. Nxavo wa petrol wu chike hi 7 wa tisente hi litara hi n'hweti loko diesel yi chike hi 17 ku fika eka 23 wa tisente ku ya hi muxaka wa yona. The decline was mainly due to lower fuel prices and softer tuition inflation. Changes in the fuel price often affect the monthly inflation rate. In March, the fuel index softened by 0.4% from February, taking the annual rate from a negative 3.6% to a negative 8.8%. Ku va inflation yi va hansi swi vula ku vumundzuku bya banginkulu byi nga va bya mintswalo ya le hansi. Hambiswiritano, mutivi wa ikhonomi wa bangi ya Standard Bank Dr. Elna Mollman u ri banginkulu yi langute ngopfu makhombo ya nkarhinyana yo leha lawa humelelaka ematikweni ya le handle yo tanihi kwetlembetano lowu nga kona exikarhi ka Amerika na China. Consumer inflation was significantly lower than expected in March. This was partly owing to a slight downside surprise in food inflation, which increased less than we expected. It was mainly owing to another downside surprise in the big rental category, which is surveyed only quarterly. This is the second consecutive downside surprise in the quarterly rental inflation data, which is then clearly reflective of ongoing weakness in the residential rental market. Vativa ikhonomi va ri inflation ya languteliwe ku chika n'hweti leyi loko yi nga se tlakuka n'hweti leyi taka, kasi hi le tlhelo inflation ya ta va hansi ka 4% leyi banginkulu yi nga langutela yona lembe leri. Switandzhaku swa mafambiselo yo biha eka SABC exikarhi ka 2011 na 2019 swa ha ri na ntshikelelo eka xiyimo xa nhlangano wa vuhaxi. Namuntlha komiti ya vuhleri bya tinkota ta mfumo ePalamende Scopa va kume xiviko kusuka eka hofisi ya vulavisisi bya timali ta mfumo Special Investigating Unit mayelana na xiyimo xa SABC. SIU yi tirhise vativi va mafambiselo kumbe vurhangeri ku endla nkambisiso eka swivumbeko leswi nga kona eka SABC na ndlela leyi ku hambanisiwaka ka vulawuri ku hoxeke xandla ha kona eka xiyimo xa khampani. Xin'wana xa leswi kumiweke hi ntlawa wa Advocate Andy Mothibe hi leswaku milawu ni maendlelo lama nga kona eka SABC a swi landzeleriwanga hi khale ka bodo na vafambisi va le henhla, leswi nga yisa nhlangano lowu wa vuhaxi eka xiyimo lexi nga eka xona xa swa timali sweswi. The governance breakdown impact ended at 2018-2019. With the benefit of the Auditor General's report, 2021, 2022 to 23-24, it looks like there was an improvement with 99 million, 35 million irregular expenditure. And then there was a steep from 2021. That is
That's really an indication that something went wrong. And 23-24, we are back to the billions. Kwalomu ka mamiliyoni 18 wa tirhandi leyi hakeriweke khale ka mufambisi wa matirhelo eka SABC Hlaudi Motsoeneng ni ku tirhisiwa ka mali ya SABC ku hakela mali ya yena ya swa nawu swi khumbiwile hi nkarhi wo andlala xiviko. Ku fikela sweswi ko va ntsena kwalomu ka mamiliyoni 7 wa tirhandi eka leyi ya mamiliyoni 18 yi nga kumeka eka mali ya penceni ya Motsoeneng. Mutshamaxitulu wa Sikopa Songezo Zibi u hlamusele leswaku hikwalaho ka yini ku byarha vutihlamuleri ni ku va erivaleni loko swi ta ka tikhampani ta mfumo swi ri swa nkoka. We certainly got a picture of serious dysfunction and governance failures. I understand the historical issues at the SABC, but from the Auditor General and your reporting, it appears that things are on a better path, although there is a long way to go, and that the committee needs to keep its eyes clearly focused on the SABC as well. SIU va riendzo ra vona eka SABC ri tswale mihandzu na leswaku va ta tama va kanerisana ku endlela leswaku hlanganelo wa vuhaxi wu kota ku ya emahlweni. Ravumbirhi ra vhiki leri taka ku ta va siku ra ku gimeta mijekanjekisano eka ntengo wa ku tlhakisiwa ni ku xavisiwa ka xinhwanyetana Jocelyn Smith. Ntengo wu le khotonkulu ya Western Cape. Magqwetha va hehliwa va gimete swiviko swa vona handle ko vitana na timbhoni. Joachim Apollis, Stefano van Ryn xikan'we na mana wa n'wana Kelly Smith va hehliwa hi ku tlhakisa ni ku xavisa xinhwanyetana Jocelyn eSaldanha Bay hi Nyenyenyani N'waxemu. Va hlawule ku va va nga nyiki vumbhoni kumbe ku hlamula eka nandzu wa mfumo wa leswaku va khumbeka eka ku nyamalala ka n'wana. Mr. Apollis will make use of his right to remain silent. Mr. Apollis, you must listen very carefully. Mr. Adams is doing the right thing by requesting me to just confirm with you. Endzhaku ko yimisiwa ka khoto swa xinkarhana gqwetha ra Kelly Smith u kombise leswi fanaka ekusunguleni Stefano van Ryn na Smith va endle xikombelo laha va nga kala va nga humeleli eka ku humesiwa ka xiyenge xa 174 endzhaku ka loko mfumo wu pfale nandzu lowu. With regard to the offense of human trafficking, there was only one witness, Laurentia Lombard, who could testify in that regard. My Lord, with regard to her evidence, I submit that it was of such a poor quality that it should be rejected in its entirety by this court. Trafficking in persons happens through a process, and the purpose, and well, in this instance, we're dealing with a child victim, so we only have 2 elements. We don't have the 3rd element. So we need the act and then the purpose. Khale ka muhehliwa loyi anga hundzuka mbhoni ya mfumo Laurentia Lombard, Ori Smith u n'wi byele leswaku u xavisele n'wana xingomantanda hi magidi 20 wa tirhandi. Ku tengiwa ka nandzu swi languteriwe ku ya emahlweni hi Ravumbirhi vhiki leri taka hi minjekanjekisano yo pfana. Kasi loko hi ve emavhengeleni mavandla politiki eMpumalanga va lavela leswaku Holobyenkulu Mandla Ndlovu a teka magoza yo xupula holobye wa dyondzo mayelana na vukungundzwana bya ku xava ka ti-laptop. Mi nga kayeli. Hi yisa emahlweni na mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Hungu leri nga rhanga emahlweni madyambu lawa varhangeri na swirho swa kereke ya Roma va ya emahlweni va tsundzuka mufi Pope Francis. Khotonkulu ya Pitori bakanye xikombelo xa murhangeri wa kereke ya Rivers of Living Water Stephen Zondo loyi a lava leswaku muavanyisi Papi Musopo a suka eka ntengo lowu. Zondo u hehliwa hi ku pfinya, ku xanisa hi swa masangu ni ku kavanyeta voko ra nawu. Milandzu leyi mangariwe hi khale ka swirho swa kereke na vatirhi eka kereke leyi. Emasunguleni Zondo a endle xikombelo xa leswaku nandzu wakwe wu suriwa ekhoto.
Xiboho xa muahluri Musupa xi kucetele hi vumbhoni lebyi nga nyika hi timbhoni ekhoto. U teke xiboho xo xikombelo xa Zondo a xi twali naswona u yise emahlweni ni ntengo laha Zondo a hehliwaka hi milandzu yo pfinya no xanisa hi swa masangu. Tuka enjoins me to be impartial in my execution of my judiciary duties and most importantly to preserve the integrity of the trial to the extent that is beyond criticism or reproach. Most importantly, to ensure that the public's confidence in the judicial system is not eroded and to further ensure that the accused's right to a fair trial is protected. Maqhota ya Zondo va kombele ku ntengo wu hundzeriwa emahlweni endzhaku ka loko xikombelo xi nga pasanga. I respectfully request that we adjourn the matter possibly for 3 weeks in order, one, to consider the judgment if necessary, if it is indeed my instructions to consider further or alternative relief as a result of the outcome of the judgment. Nandzu wu hundzeriwa eka siku ro 22 n'hweti leyi taka leswaku vatswisi ni magqweta va ta kota ku teka swileriso swa muahluri ku ya emahlweni endzhaku ka xiboho lexi a nga xi teka eka xikombelo xa Zondo. Mavandla ya tipolitiki lava nga hlundzuka eMpumalanga va lava leswaku holobyenkulu wa xifundzankulu Mandla Ndlovu a teka magoza ya vukarhi ehenhleni ka holobye wa dyondzo eka xifundzankulu Kathy Dlamini xikan'we na nhloko ya ndzawulo Lucy Moyana. Lavambirhi va hehliwa hi ku hakela 2 million rand ku xava 22 wa ti-laptop. Va tlhela va kombela leswaku Ndlovu a mangala milandzu ya vugevenga ehenhleni ka Dlamini na Moyana. Ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu xa Mpumalanga yi le mahungwini nakambe hikokwalaho ko xava 22 wa ti-laptop leti nga durhela ndzawulo kwalomu ka 2 wa mamiliyoni wa tirandi. Hi ku ya hi tinhlayonhlayo, laptop yin'we yi xaviwile hi ntsengo wa kwalomu ka 91 wa magidi wa tirandi. Premier Mandla Ndlovu u le ku lavisiseni ka mhaka leyi. That he wants this matter to be cleared authentically so, and for him to have to arrive at that level of authenticity and good governance, the institution then, in fact, the investigation will then give us the answers. Mavandla ya tipolitiki ku katsa na vandla ra MEC Dlamini va amukele ku simekiwa ka vulavisisi. Hi ri African National Congress Mpumalanga hi nga vula ku hi swa amukela leswi premier a nga swi endla ku faka investigation eka mhaka leyi ya ti-laptop na ku vula futhi ku ri vanhu va le Mpumalanga va nga vileli ku u vurile ku u ta swi endla swi va public munhu un'wana na un'wana u ta tiva ku investigation yi fambe njhani ku kumeke yini. Hi yimele ku twa ku premier u hi khomele yini kambe HOD na MEC hi vo va faneleke va tihlamulela ka mhaka leyi nga humelela la. Mhaka ti-laptop a yi khomanga kahle as MK in the province. Kambe mavandla yan'wana va hava ntshembo eka magoza ya premier. Vandla ra EFF ri lava mhaka leyi yi vikiwa emaphoriseni. No, a yi tshembi ku premier Mandla Ndlovu ku na lexi a nga ta xi endla hi vanhu lava nga ta kumeka ku va na nandzu eka leswi nga endleka in terms of ti-laptop leti nga xaviwa ta 2 million. Xivangelo xa ku hi vula tano i ku vanhu lava nga le ofisini ya premier investigation unit la nga yi veka ofisini ya yena sweswi i vanhu lava tirhaka na yena, so a yi tshembi ku ku ta va na ti-results ta ku hi enerisa. Vandla ra DA ri lava leswaku nhloko eka ndzawulo ya dyondzo a lavisisiwa. The HOD that is being responsible signing off these products and the money for these products should have realized that this is not the products that was ordered, and therefore we call on the Premier of Mandla Ndlovu from Mpumalanga to investigate this and keep the accounting officer, which is HOD Lucy Moyana, accountable. Loko swa ha ri tano, MEC Dlamini u vule leswaku khampani leyi nga xavisela ndzawulo ti-laptop letiya yi tibohile ku tlherisa mali yin'wana. When the laptop was delivered, I was the first one to say it's not in line with the specification. That is dealing with corruption. Go and find out what happened. But fortunately, the service provider has agreed. Indeed, it is not the same specification that we gave him, and he was willing to refund the department. Lembe leri nga hundza ndzawulo leyi a yi lavisisiwa hikwalaho ko tirhisa 2 wa mamiliyoni wa tirandi ku aka xiyindlwana xa varindzi na darata leyi. Xiviko xa vulavisisi xi languteriwa ku paluxiwa eka masiku lawa ya taka. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eMbombela. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava.
Nxavo wa dollar 18 rand 61 cents, pound 24 rand 72 cents, euro 21 rand 17 cents, kasi pula Botswana 1 rand 35 cents. Minkabelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $3,293 hi awunsi, platinum $975 hi awunsi, nxavo wa oil mbisi $66.27 hi mphongolo. President wa Confederation of African Football Patrice Motsepe u ri nkaye wa matiko ya Afrika lawa ya nga ta nghenela mphikizano wa Khapu ya Misava eka ntlangu wa bolo haxawa va ta amukeriwa hi ndlela ya malwandla. Mphikizano wu ta rhurheriwa hi matiko ya USA, Canada na Mexico. Motsepe a anguleka swiviko swa ku chava leswaku ku jamelana ka tipolitiki exikarhi ka Amerika na matiko ya Afrika swi nga ha onha matikhomelo kumbe makhomelo ya matiko ya Afrika hi nkarhi wa mphikizano. Ku jamelana exikarhi ka United States na matiko yan'wana ya Afrika ka karhi ku kula hi mpfhuka xa loko Donald Trump a teke xitulu xa vupresidente bya Amerika nakambe. Naswona hi ku cinca ka milawu leyikulu ehansi ka mfumo wa Trump na endlelo ra wona ehenhleni ka Afrika, ku na swivilelo swa leswaku vuxaka byi nga ha nyanya ku onheka. I ro sungula swipano swa nkaye swa laha Afrika swi ta yimela tikonkulu eka Khapu ya Misava, nakona a swi tiveki leswaku ku cinca ka milawu leyi ku nga va na xiave xo biha ehenhleni ka vatlangi va laha Afrika na vaseketeri. Kambe Motsepe u ri president wa FIFA Gianni Infantino u le ku tirheni na leswaku ku va na kurhula eka Khapu ya Misava ematikweni ya ri yanharhu lawa rhurhelaka, ku katsa na United States. There's a lot of good work that Gianni Infantino has been doing. I sometimes get exposed to what he's been doing, spending a lot of time in America. But what I also like is there's a deep commitment by all of those countries to welcome the world and to make sure that they enjoy watching their national teams and those who don't have national teams. Kasi hi ndlela yaleyo hi gimeta mahungu ya namuntlha na vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Riperile. Riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo ti kha ti fambaka ka ti 20%, kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Free State, Gauteng kasi Mpumalanga, kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona ti kha ti famba kwala ka 60%, kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona. A langutiseni leswaku mundzuku nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi rhelela kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kha famba ka 80%, kasi loko hi langutisa ka tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Limpopo nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kha ti famba ka 80%, kasi kwasa hi xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona mapapa ma ta va ma kha va emahlweni kha fambisana na moya. A langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa North West, Gauteng kasi na kwala xifundzeninkulu xa Free State, kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele timpfula ta tilo, kasi na mundzuku nakona swilemukiso swi ta va swi kha swi emahlweni leswi nga ta va swi fikeleli kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga kasi na kwala Eastern Cape nakona ku langutele mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona. A langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala Gauteng, kasi nakona ku langutela maxelo yo titimela la nga ta va kha ku titimela kwala Pretoria 18, kasi Johannesburg nakona ku ta va kha ku titimela kha famba ka 16 wa ti-degrees. Loko langutisa xifundzeninkulu xa Limpopo nakona ku langutele maxelo yo kufumela la nga ta kha fambisana na timpfula eka tindhawu tin'wana, kasi loko langutisa Musina 25, kasi loko langutisa kwala Botsoleni, Malamulele, Maphata, Blinkwater kasi na kwala ka Hlaniki nakona ku langutele maxelo yo kufumela, kasi loko langutisa Phalaborwa nakona 26, kasi loko langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi nakona ku langutele maxelo yo saseka la nga ta va kha ku fambisana na timpfula leti nga ta va ti kona Skukuza 25. Loko langutisa kwala Emilo kasi na yona ta va kha ku titimela famba ka 14 wa ti-degrees. Loko langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona kwala Richards Bay 21, kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Durban yona ta va kha famba ka 22 wa ti-degrees. Loko langutisa xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona loko hi langutisa kwala Mthatha ta va kha ku titimela, kasi loko hi langutisa kwala Gqeberha ta va kha famba ka 21, kasi East London yona ta va kha famba ka 20, kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona nakona
ku langutele maxelo yo laha nga ta va kha ku kufumela ka tindhawu tin'wana 19 George kasi loko hi langutisa kwala edorobeni ra Cape Town kona yi ta va yi kha famba ka 24 wa ti-degrees loko hi langutisa laha la Northern Cape kasi nakona ku langutele maxelo laha nga ta va kha ku ri na timpfula Springbok 24 kasi loko hi langutisa kwala Kurumang ta va kha ku titimela yi kha famba ka 18 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala Free State nakona ku langutele maxelo laha nga ta va kha ku ri na timpfula Sasolburg 17 kasi loko hi langutisa kwala Welkom nakona ku ta va kha ku titimela kasi nakwala dorobeni ra Bloemfontein nakona ku ta va kha ku titimela loko hi langutisa kwala Northwest kasi nakona ku langutele maxelo yo titimela loko hi langutisa kwala Rustenburg ku langutele kha yi famba kwala ka 19 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa Mahikeng yi ta va kha yi famba kwala ka 21 wa ti-degrees hi leswi mi khomele swona eka maxelo riperile